Алматта келіп тұрмыз. Эфирде Қазақстан радиотеатры. Қазақ радиосының мемлекеттік уақыт қызметінің әлі уақыт білгілерін береді. Атадан қалған асыл сөз. Махаббаттың құдірет күші әлдилер, екі жақтың табыстырған жүрегін, жастық жалын асыларман. Казахстанская плотника. Особый трудовой подъем царит в ее цехах. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес. Пионерский лагерь, расположенный в одном из ущелий Заявийского Алатау. Коллектив народного ансамбля. Утро столицы, календаря страница, первое утро столицы. С 10 декабря 1997 года столица независимого Казахстана. Низкий поклон всем простым казахстанцам. Мы вместе будем идти вперед, развивать нашу любимую родину. Ура!